yang karo guru ta di Patimpe, kebetulan saya orang Patimpe puang. Maka dena nasawa masih golau engkau tu matu saya betul na musalai kampung. Ya kalau bali-bali mi majama tu matuamu, bali-bali mi majama keluargamu. Pakai ye, kada ka ada puang, pakai bawa ni. Kau bali majama kedua, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, lot karo. Dia mau mati di fallomu. Dia tu na mati ko deko gaga. Dah wah, kencapa tu maka de yang penting mah tepok na pakai ni. Aja namanya kutana, aku pede makutana tu pede pusau. Ya kalau kau pakai ni, ya kutiao-tiao. Ada kata mak kurfusi na bolang mak keteniki. Pakai to iye na pamusalai. Dia mau mati di saliwa sangari na ko di bolang. Jadi ada guru tali mangkoso, nafa guru gi minum, maka da inung akhira. Maka carana tafarate mo. Na sekolah gi minum bismillah. Inung ni. Sebelum matama wae anniaka ngiroe eloki magai wan niaka wala fabura. Pertama ni cigorokmu, naletu di laleng akhirnya ni alhamdulillah. Magi na mega tau malasa makokoi na saba Andre. Dua kesalahan na mata beladai na Andre. Nomor dua amparan yang udah Andre. Napi matu mita bembe dia pan Andre. Kolesterol. Kolesterol metoko ada apa mo Andre na kolesterol memang no. Darengi matu kopi, darengi matu teng. Gula. Tambah sising silitere. Nasaba atorona Andre, kulu washrabu wala tusrifu. Andre ki inuki wala tusrifu. Neki aja mo taliwaliwa. Ito si di pa ya pa di pa jay ko si taday potas di walin rota. Taliwaliwa mo toki Andre. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail fi kitabihil aziz. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Amma ba'd. Sining tomato malabiki selesura seleku ya angkai maner ya masairi fa Allah taala. Rifa mulai asrun tu geta siwa alhamdulillah syukuru nasaba engkamuan nesiki nawere pong Allah taala sehat-sehat. Wadi jaji engkato sile surata sitampe bolata mailotoi lokar ilalena ya siruntu keta naikia ricobe si bawalasa gangkan na dei gaga. Summa alhamdulillah syukuru toki nasaba nawerengi pong Allah taala wettu nasi bawai asaginang. Wadi jaji engkato sile surata sehat alhamdulillah naikia dei gaga wettu masaginana nasaba engka jama-jama lain perlu na selesaikan gangkan na dei gaga dia siruntu keta ya wenni. Dan yang terpenting alhamdulillah syukuru ki nasaba nawere mo pigi pong Allah taala nyawa masebu majuta bahkan bermiliar tau makokoe risedie onrong ria sengi barza melotoi li surlino tana-tana pe medeceng nekia de nagaga wettunna ari makwan naro syukuru ta ri ifapinya menna pong Allah taala pada launi mai pakai tanam mata bedeceng barak ko mengi mata be to mati rengala risuri mundinna. Makuto karo tanda lupai salawan rengi papas salama mas lori lima lebih na nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surona fong Allah taala ya angkai pura makada innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Situngenna napancaji ka suro fong Allah taala na sanabita melo yufassoku ampe-ampe malebi na rufatawe. Salah sedi ampe-ampe malebi willau lo kari di manang riladanna yewnie ya roku macarama ka aja to sita carama to. Nasaba aku macarita ka nama cerita toki dua tu kejadian ya dia na wiseng nyaga lo pau jadi dia na tiseng nyaga lo terengkali jadi ko upaletu mati ayaya na fong Allah taala min lo dampoka rengkali ne mudah-mudahan engka baraka wadir ala deceng ritiwi li suri bolata ya ku dia na gaga engka ki rugi mudah-mudahan engka dua telu ya rega matebe mati insyaallah wadir ala fakih salama lino makuto faru akhirat selesai salam lebiki nariko mabicara Isra dan Mi'raj
Rilanda kurang melebihi ya kuma bisa mabicara Isra engkai di surah Al-Isra ayat sedih ya kuma bicara Mi'raj di surah An-Najm nekia aja nau matebuk macarita nasaba tungke-tungke tau muki mamiraje betuanna matebuk ni tu guruta pacara mata paletura kiro kisah-kisah nasaba wetuta insyaallah dia tu kapana perlu malampet secara mai yang penting engka dua telu liseuna wadi dia akan malaka tajeng ifaimeng amirajekeun topaimeng mamuare dirafi di lalu tofa ya kuma carita amirajekeun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nareko ribaca ayat yang kalian nak baca na ta'andrita dengan suara yang begitu indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, mulai ada Allah Ta'ala si bawa subhana aga betuanna masar roma facing ifong Allah Ta'ala riagi engkai na tokeng ati rufatawe na fikiri si bawa akaleng makutoparo na fakke guna manangi agi mancaji fappinren na fong Allah Ta'ala wa takaleta masar roma facing ifong Allah Ta'ala magi na famuli fong Allah Ta'ala subhana nasaba engka melok na carita angki seddi kisah dia gaga akaleng mulai utama sangadin na akaleng ya engkai marilalem matarekasi gi agamai nekero betul agamai baru agamai na paletu po Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa melong kina cerita po Allah Ta'ala seddi alla leungeng malampei mabelai nekia wetu yang engkai napake de na pada jarak yang engkai sesuai reken-reken narfatawe ya wetu si ulengi riola loka si ulengi riola lisu nangkai ye linuri engkai ye mulai laila de na ganda si wenni si polo wenni bawang sai sa wenni bawan napake kira-kira mata majakal de ada tujuan nami rajekenge maka di Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina maelok ki bawang napaitap pong Allah Ta'ala saisa tandra-tandra akuasanna asedi lisa perluri ala dilarana ya nomor sedi engka jama-jamang ya rega kejaji ya dilarana ya lino namo de natamari akaleng ne ke wedding jaji nareko di palari ki lokar ya tu ngeta contoh ye nasabaye matebuk masalah engka tahu indrena seddi miliar gajinna bawa seddi juta siuleng ya ku akal melok na pake upan na lepe nekia ku pong Allah Ta'ala ku eloi namo baja namo ya romenne waditoy na palepe pong Allah Subhanahu wa Ta'ala ilalana hadis saya makri pong Allah Subhanahu wa Ta'ala ia mati puang tatiwi lisuri bolai insyaallah makade guruta kebetulan saya belajar di Andre Guruta almarhum Petaran Resai pendiri Pondok Pesantren 77 Kajuara makadai narekoya tu hadis saya muafalai nasaba wujud nanya nyawa betuanna marilalan ni afalanna marilalan ni akegunanna tu dalele yang kai wareko insyaallah taniana linoe mator ko macule-cule yo ni kiai ko na mator linoe nenne macule-cule agero makkade nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hadis qudsi narampe makkada qala Allah makkadi fa Allah Ta'ala ya ibna adam ana urid anta turid ala yakunu ila ma urid wa ilan sallamtani fima turid fa kaifatuka fima urid jadi kongka melok kejajian rilana tu ngeta namo de nata maria kalau ditu kejajian akatni ke hadis maka difong Allah Ta'ala ana pun adang pada engkau mana tu elokmu nek kia iya puamu engkau tu elokku perlu miseng elokku jaji tania elokmu ibu-ibu elok mana ki sogi elok ki ya elok tu tapi ero tu elok sugi mana dah de engkau tahu mohon maaf kongka koe sarjana ekonomi magister ekonomi tapi kasih yasin alhamdulillah mabaraka padahal nasi sekolah ida sing ekonomi engkau tu tahu dia na tem SD
maka dia ada sekolah na nekia barakana diwerengi asogira di Allah Ta'ala. Di zaman Nabi Musa pernah kejadian makutalai makada buang maga ya tahu macca gare di kampung na nekia biasa-biasa kehidupan na ya dia ditanya daripada rupa tahu dena macca dena mafandre nekia magina liwa suksesna maka di Allah Ta'ala barak komen nafahan makada tania lena matro ilino iya matro ilino neki aga perlu reala pake capan hadis maka di Allah Ta'ala wa ilang sallam tani fi ma turid fa kaifatuka fi ma urid narek komu jamai aga elokku ulomu akor runtui aga elokmu aga elokna fa Allah Ta'ala maka di Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dewu pancajiki ataku dia sengejin makutover dia sengi rupa tahu sangedin na usure wa masumpa jadi jama-jama ta di na rekod jama mana mo jama-jama lino yang kai de na tangi Allah Ta'ala niata ibadah insyaallah nalu wa mana kitu Allah Ta'ala runtui aga elota ayro baraka aya pamulang subhana makutover hadis yang kai na rampi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kai na falatura ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua riwayatun nama lalan Nabi sallallahu alaihi wasallam rimundi dena napa naende tarimai agi mancaji akatana fa Allah Subhanahu wa Ta'ala aga na jamaron Nabi ta ribisaiki atinna di malaikat Jibril aga betuana zaman di malaikat Allah ieu wenni nasabangka ki di sedia seruntu ke deseng amira jekeung pak guru manang ni mapacing atita ya rongkae riatina sifat-sifat maja edi tom itu pada misengi maga bateta bara kon risalaye masih die engkai mapacing atita engka ati na bolai siri engka ati na bolai tedde engka ati na bolai ja masuk imati risalaye onronge engka toy mapacing ruatita nah mabarakan itu amir aja ketak nah inapa riwayatun nama bacin Nabi sallallahu alaihi wasallam riakan imendre engkai perlu sedikit kisah yang jarang disampaikan oleh guru-guru kita ini kita kalau yang ngerangi riwayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mangolo di Allah Subhanahu wa Ta'ala narampe ni makada dan diabadikan di solat ada nasang Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah nabaligi fong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum warahmatullahi wa nabiku ubarakasio wa masayo aga pape balina nabita ye parlu riala lisena dina kira Nabi sallallahu alaihi wasallam naam oke iye ba iya salama iya dibarakasi pokoknya mana runtu dia cenge niki aga pape balina nabita assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin de ku elo puang ko iya bawa salama iya bawa dibarakasi iya bawa magesing assalamu alaina pasalamat toy puang ummaku atata engka tukur di jalan Flores elo toy mata masuruga elo toy magesing linona elo toy magesing akhirana pasalamat toy puang yang penting elo mencari orang soleh agar sesoleh ada gimana kada masempajata soleta mapuasata soleta de ternyata lena kurangi telu rekara na pagi pang Allah Subhanahu wa Ta'ala di sesena de cenna sedia rupa tahu sedi engka di asang toyib agar se toyib maka suwata kalian di tanga pakaian nama pacing ya tapana odi jadi nama gertar nama cantik ni di tanga nama cawana jadi na detona mulus tapi di tanga nama berena irga se toyib maka singi tiwi-tiwi alena tiwi-tiwi wujudna itu namanya toyib nomor 2 engka se khair agar sang hoir maka singri lalu maka singatinna maka sifat pun dinna di nama gampang menderita kananna di nama gampang macai magampang imat dampang ifadana rupa tahu iro sang hoir soleh agar sang soleh urwane soleh hama kundrai si runtu fi masjid di pitoyib si bawa hoir ayat sudah tahu soleh nah sabangka tahu maka sing micawaca beru nekia si garu-garu atinna engka tahu si detona masalah atinna nekia biasa sisang sandalan atau sandalan atau lokeri masih dia alhamdulillah dina sandala lisui sandala baru biasa tuh kau beri jawab makro tapi insyaallah ditoka aku kuno di Belanda mah tebe jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada lisan daye dalile nomor 2 yang kau boleh tukaki ya koruntu ki decing aja tanufai ki fadat tarufa tahu
Nah sama makanya guru ta Profesor Nasaruddin Umar, oleh kasih runtuh di Makassar di Wisma Kala. Kebetulan ke pertemuan dengan Pak JK, saya hadir, beliau juga hadir. Saya mau minta nasihat, milau ke papang aja, maka daga tabe puang tafang ngajari kak. Berapa mau ditu wala papang aja ale, wala toi papang aja lalu fadaku rufa tahu kung kau tuku. Maka dai fat diboleh nak sifat-sifat syukur Nekia matebet tu nak makokoe rufa tahu salah paham di sesena syukur ya tu ko syukur itawe telu pa adeneng betuan na telu pa makom rileja nen apa udik kiri sifat-sifat syukur nomor sedi engka tahu timunna macam makada alhamdulillah ya ku diponcingi doi diponcingi bepa diponcingi orang parang timunna makada alhamdulillah tapi atinna bos jaru-jaru cede pak seke pak nala nala. Nah ibu-ibu biasa pelakuna diponcingi doi dilakain na misalnya si juta nala makasih tapi atinna cede pak dia gene maka nasabah cicilan 3 juta. Tania syukur asan na yaro tamadda rasa guru tak ya rasa tamadda timunna bawa atinna de gaga mendesi di makam kedua mata-mata cede maca ni timunna makada alhamdulillah maca toni nasa guru ta atinna makada alhamdulillah si kenna ni nyamenna te timuna lepakeun lilana si bawa atto ke atinna tanya topa syukur asan naro napai tahmid. Jadi kong kata dia ring aga-aga dari dale maka dia timun alhamdulillah atina nyama papa diko itu namanya tahmid. Maka dan apa pada syukur po maka dai ya sengi syukur na nareko nyamang ya engkai na rampe timummu na puna dingi atimmu engkatoni na puna dingi fadamu rufatau ya na tu dia sengi syukur itu nak kedai Ibnu Athaillah seolah-olah ipapenya menna pong Allah Ta'ala si buah syukur ya kong kata bolai ki syukur la in syakartum la azidannakum de temat di bolana tu 5 tambah papenya menna pong Allah Ta'ala nek ya mana yang namanya tahu syukurna sedih ustaz alhamdulillah uluku na lele di awal maka alhamdulillah gora na di kampung maka alhamdulillah na de kata tambah na sabak de ta syukuru napaki tamadda upakuli pemeng agar sa syukuru na reko engka nyameng ritarima aja lalu na lepang ridi nekia mamuare ro nyameng yang kaya diterima na ponet dingitoi na nyameng itoi pada tarfa tahu si tampe bolata sila surata dan niar lain atau apa imang ya ko yero taala jama-jamang taala pake insyaallah de gagal laleng de na tatamba pa penyamet tak manenung gangkan dari salayelino tania bawa delino nekia nyameng letui mati di sore mundina fa Allah Subhanahu wa taala sila suru malebik yang kere masri fa Allah taala magi fa cauni cakarudu ni ta atau malufuki ya wisu maka dah malufu kena sabaya saja malufu tu. Jadi lanjut cede podi. Dia toba. Kemudian Amir aja kenge magai najami fa Allah Subhanahu wa taala. Magai ni fa miraja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih bawang alasanna nasaba entai maja apa pun din Nabi ta. Nasaba ricobai. Magi na ricoba mati binena ya kami na fuji. Khadijah mati toi amurena Abu Talib yang kaya tuli mewana yang narekong kaganggu kafir Quraisy majai pa puna din Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi po Allah Subhanahu wa taala singkat cerita meloin na repa bura lorele na malabi na Nabi ta makutofar riuman na Nabi sallallahu alaihi wasallam idi tona na kena aja na malampe podi yang penting kali seuna ada pabura melo dereng Nabi sallallahu alaihi wasallam sempajang jadi kongka tahu 50 ni tahu 6 ni purona tahu tu 5 meraja tapi makutubu mas sempajang gonci bani pintu kong kai yana meraja teng katoi yana meraja teng kasi isana te mas sempajang subuh desi gaga ya fisana ka meraja bersigi padahal ya rasanya meraja teng agar diri sempajang mata sedih po cocok jadi mere na papalabana kipo Allah Subhanahu wa taala pabura da sangi sempajang to pajar oi ngarapa senda guruta betalande makra nah abin ningewe tu na fahang itawe da sangi sempajang na de gara to dine lo mas sempajang ni kidana na tu na fahangi en kamu tak maca pun ni semano makra ye kidana iseng itu ni isa bawa ni kidana fahangi kata-kata sama fahang tapapahani apa malah carana papagi kata faletura ka barakoming kata faletu makanya suatu hari nafaleturang di Latoku kebetulan petalandri sebuah saya punya kakek masih sepupu 2 kali
Maka dari almarhum saya punya kakek Pak Carana, maka nama toy lebih ranginaseng dia gagal beribolai daripada bolai ke anak apa dia sempajang. Yang motor mencaji prinsipna almarhum. Jadi tungkap boleh masuk pajak subuh. Yang ada itu na oto. Dua itu tawata, ikutan apa lepas tendang. Nek Carana mapang aja, engkau to ya terlalu boleh turah kilanya seruntuk getak. Jadi aku pura itu masuk pajang. Nah dia na oto kada terus sisa na mere CD pakka beti. Nah, biasa tuh sisa turah di CD tak mengaji. Nah baca mana nggak kurang di CD na sempajang jadi mereng kalinga. Ya nang kana kurang masih je kebetulan saya punya kakek alhamdulillah bagus tuh makasih dana pada mutopo nah. Ya CD. Jadi kufuran di masuk pajang lepas turun di CD tak. Saat itu saya umur SMP kelas 2. Waktu ku boleh masuk pesantren itu 7. Narekol isu kana runtukan di wasumpanya, nasaba terlambat dia tungkai terlambat gitu. Lepan itu maka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mereka telu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim mereka telu. Kau nak pek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung mak gitu. Iya, betulan ini kok setan. Nah sambun ni dia nak geliki dia gagah sadar langsung mau mengaji. Wa aqimus shalah nannya pada sempaja ke pogo inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nasabah itu sempajang ngeri tahu matapoe farallu furari fatantu wattunna aqimus salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Asumpaja konari wattunna laysa matana solo sibawa asara wattunna matama wanni mangaribi sibawa isa wa qur'an al-fajr nanni asumpaja subuki inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Nasabah itu sempaja subuh na sibawa kina setengah-tengah hari malaikat. Nah ni gini deh na sumpaja subuh ko sadana. Nah ni gini deh na sumpaja de topan auto mas sumpaja subuh cedde binata paseta. Moto mana te makar mana ding. Mana wadi te na mata paseta makar tamo kita. Na sambu si na sabat tahu yang kay moto mas sumpaja na jam 5 waktu hari masih dia na turungi famase alena kay mon romatin roman ngoro na turungi bebek kilo. Na campuru cede ruje maka boto fatimunna tersinggung mana ki maka boto mana ni ro napa mamula manoko enak makoro mapel jangan enak wis semoga dasar bang itu dasar ni bang bahasa Melayuna azan makin nak kerate azan na sabab asalna udhunun dotuli na pancaji gitu bang Allah taala na suruh mereng kalinga tahu yang kare na sempajan na bali bawang agi na bau bang ini na pamilauri capa bana engkau barakan na runtu dibandingkan tahu dia nang kalingi bangi maka kau tahu mati nunu ya rega biasa na jama-jamang ban ni tahu macarita kecuali hal penting kamu tu dah sepenting nek yang kau tahu biasa nama tu bang itu macarita maka di guru ta hati-hati tau balsana tu matu pikun maulu na rekomelo mate barakan na bangi na bara misang itu isa na bangin na dega na tahu telepang rial lalangun na temoto ritin rona kon isangi na fahangi nek ya mataba tahu ya bangin na setomi wang elo kelo maparedan duwe tingkali ni kare bangin Allahu akbar ada betul na fong Allah taala maraja fahangi ada betul na rupa tahu waram paramu pangkamu namo ko iga bija mabiccu do fong Allah taala mako koe tak talinya no fong Allah taala maraja ara ring rako cede asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wasapule makara usabbi majepu dega fuar sompa sanga dinna fong Allah taala usabbi to majepu Nabi Muhammad surana fong Allah taala 2 kalimat syahada atas bawa puang dan angka basarang kala mana pakai yang karo guru ta di Patimpeng kebetulan saya orang Patimpeng puang maka daina na sawa masih golau engka tu matu seo betu na musalai kampungnya ya golau ko loka bali-bali mi majama to matuammu bali-bali mi majama keluargamu pakai ye kada ka ada puang pakai bawa ni kamu bali majama kedua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah lo kan demo mate di fallomu de to na mate ko de ko aga dah apa kencapa tu maka de
Yang penting mah tepo na pakai ni. Aja namanya kutana, aku fede makutana tu fede pusau. Ya kalau kau pakai ni, ya kutiao-tiao. Ada kata mak aku fosin na bolang mak keteniki. Pakai toy ye na pamusalai. Dia matri saliwa sangari na ko di bolang. Ni ko letugi pe mo papuli. Aga ya ro. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu diajarkan oleh namanya peta gasing. Peta gasing itu Amurena Haji Padinda. Di Sekapa. Mantan anggota DPD RI. Yoro Pudaka. Dia mana cara ye. Tentu mata mau patahin kalingan. Mega tomat wata aku tentu lebih memahami ini ya. Nah sampai ya baru pura yang kalingan baru pada tu kaki. Ya kotoran ngina mutodo, toran mu teperi, toran mu kata ni masa ya syahadamu. Matappo ko makarafong Allah Taala buamu. Nabi Muhammad maceri. Yang kalingan ni hayya 'alas salat. Agak betul nak. Hai, masam pajang. Lah mai masam pajang malam mondok tu. Ya betul nak kata tahu, ya nak cerita, ya nak tudak-tudak, dorong masih je. Sisana te bang kabur ri. Lari. Nah dia mau diruka dia lagi. Dia nak kenapa bang syuh. Deh, maka dia hayya, mai. Nah tadi apa bang mau lagi pun Allah Taala. Akan oleh lagi pun Allah Taala, hayya 'alal falah. Lalu mai wareko menangan. Waktu tanangi di Guruta di Petakelo namanya kakaknya Petalan almarhum. Kada ka aga biar betuan al-falawang. Maka dia rupang ya ada sengel falah. Amenangang betuana agi-agi pasena-sena kiri lino dan dia ditoy mencaji lalu masena-sena di akhirat. Ira da senga menangang. Aga susah kiri lino, na ditoy mencaji sahabat susah tadi akhirat. Ira da senga akalane kalah. Jadi maka daga ya rokong ka masalah pun ada gaga lalenna dikala ki senaro dikala ko senna ya kong ka indra de dule pajai malimu ni sapa de gaga lalu dikala senna mendaftar ki menjadi pegawai wah mamula de gaga metakan kana gondro tema mendaftar pegawai dinan urusu dikala ki senna ya ro magir kuai ana olni ni pangala taala hayya 'alas shalah hayya 'alal falah lokkan masum pajang wareko menangan aga menangan na tu masum pajange matebber ya kurang ini ki makawe wetu telun orang pengaki mudah-mudahan melok kita tanangi insyaallah nomor sedi maka dia Allah Subhanahu wa taala aman nangenna tu masem pajange di surah Toha ayat 14 maka dia Allah taala langsung saya ke ujungnya aqimis sholata li dzikri asem paja korigaun kamu maring ngerang aga hadiana tu maring ngerang di surah Ar-Ra'd ayat 28 ujung ala bi dzikrillah tatma'innul qulub nasaba di meto kala matan apapun dingi sangadin nalaran namaring ngari fong Allah taala betuan atau mas sempajange diwerengi atena ngari fong Allah taala iga ko tuli masusah tinda tetangga nama tu mendre dale na mendre tekananna tetangga nama tu mangoto lena reur fong masena magina sabadena ka tenang si juta dalle masuk satu ditambah di Allah Taala 5 juta masuk satu 10 juta masuk satu saya dimilih masuk satu aga paburana sempajang jadi kongka hati tu 5 luca tu 5 ja tu dena makasing pertanyakan maga-maga tu garewa sempajata ya saya jadi tu masuk sempajang matena tu matena iga janji ki Allah Taala langsung nomor 2 di surah Al-Ankabut ayat 45 utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un iya ya ya kung kapat kaligrafi sure muki manang ipo nasabaya bawat tulina uki tulina lettere lalenna ya masih dia inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar padahal engkau bisa melona pada turun di Allah Taala betuan la utlu agar betuan la utlu tilawah agar setilawah betuangi fahami jadi itu sebelum tema sempayang barakon mengiru sempayang mencaji laleng mabela ki pole rigau-gau na cecifong Allah Taala gau-gau ja nan ya gau-gau makasola perlu ditilawai di semetop pa agar dibaca di jama barakon mengiru sempayang mencaji laleng mabela ki pole rigau-gau saleh. Coba tapi kirimane aleta ubacaki saya dibaca dan aku rangi tak betuangi neki aja na
na lepali lah dia titta na barakoma makani hoi dia sudah bisa ni bahan baca rabbi gfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani engkau tu tahu boleh hutan ai dia kan isa rabbi gfirli bawa ada pengang apa warhamni au dia nak iseng ustaz warzuqni au dia nak iseng ustaz ada tandana dia boleh lepen renu warzuqni dia mu iseng betuan na ni we kalima baka we kafi tu baca sisa ya biasa tilawah betuan fahami dulu aga melo pujaman apa mujamai. Jadi nomor 2 tu masuk pajangi pasti dia nama bela boleh digau-gau mari cengi ma bela boleh digau-gau salah ya ko purai na tilawai sempajanna taluna boleh tu kaki ladan na sempajangi ternyata teman-teman lebih kini rahasia juga tapi mateben ni miseng makokoi maka di Allah taala nasihat di hadis qudsi wa iz qala al-abdu qasamtu as-salabaini wa baina 'abdi. Nah bagi dua itu Allah Ta'ala alena si bawa atanar ilana sempajangi terutama dari baca Fatihah. Wa iz qala al-abdu dari kumakkadi atanna Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla langsung nabali Allah Ta'ala ternyata nabali Allah Ta'ala ada sepung Allah hamadani abdi. Ini puji-puji kataku. Wa iz qala abdi nareko nabaca atanna Allah Ta'ala ar-rahmanir rahim. Nabali Allah Ta'ala asna alayya abdi nakaka kataku nasanjung-sanjung ataku narekori baca maliki yaumiddin nabaca pasumpatnya maliki yaumiddin maka Allah Ta'ala majadani abdi nafaka lebih ka nafaka tanre ka ataku engkar hasil opona tega iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in efwang ini bawa miu sompa ini tomio wonron milau tulung maka di Allah Ta'ala nabali hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal koni monro wasi jancingaku si bawa ataku narek kotong-tongangi agi-agi na jamar saliwas sempajanna gangkanna ya sempajanna tongangi ibadah melai masompal lokaria masalah makokoy aga milau wareko itu gare ma puluh tahun itu mas sempajanna magi na de di tasaman na de dan rengi te fong Allah Ta'ala wadi jaji na sabak kurapahan di sesena ye ya to si di saisar seleng iya pa di asengi fakasiwi ya mas sompa na ko mas sempajang mapuasa mas seke umroh haji nenele to memang padahal ya manenna jama-jama tarlino asal de moi de tonat yang fong Allah Ta'ala tan itu jama-jama haram wadi maning mencari fakasiwian contoh mas songko ki maka di talandre engkau tu tahu mas songko lino engkau tahu mas songko akhira jadi engkau tahu pakai na lino bawang engkau tahu pakai na akhira nek ya farang ina ya kau engkau tahu pakai na lino naruntumu tu tapi gangkan na bol lino nek aku pakai akhira aku bolai menyemengi kiri lino na tadi toko matu di akhira jadi engkau tahu mas songko lino pun tegara tu mas songko lino enali songko na pakai songko lino senero magar tadi ta tapi engkau mas songko akhira tegara nali songkona bismillah nafasa ni mancaji ki fakka siwiang apalagi fu na palopo na tara alhamdulillah berarti ro songkota makkegune relino ngkato watu apalana di sore mundina fong Allah Ta'ala matama kiri wese nafa guru kina bitta Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is masuki gufranak eloki mandre Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar ngkato pokok de gule bari ustaz malampel ade na liwana lupu metatori macerama malupu na dia nulis baca ustaz akhirnya ya Andre tak inut tak dilini bawa diruntu nek kiamat di akhirat dia diruntui nah ya tuh kau minum itu contoh tapi kebetulan mendekat oke jadi sekalian nih dia maka tadi contoh engkau sedih pandita boleh dimangkoso pak guru kah payah sedih hobiku buang kan dia titelku tengkalina sarjana keperawatan tapi boleh motoka mau pesantren aja kamang matu ko lisu kana di upan na sema kare maka to sina ka ngaji ro perawa no li loka ceramai tawe na tene lo masunti matensi ere te man kalina agama insyaallah pole motoka ma guru po engka moto kurang wa pala de to na cede engka kamu tapi nule mata bemu fendrita tapi ko elo itu pertandingan di motoka ma coy ya ko anak te ka bali insyaallah jadi ro guru tadi mangkoso nafa guru ki minum maka da inung akhirat maka carana tafarate po na psikologi minum bismillah inung ni sebelum matama wae anniaka ngiroe eloki magai wanniaka wala fabura pertama di cigoromu naletu di laleng akadani alhamdulillah
Magi na mega tau malasa makokoy na sa Andre, dua kesalahan na matebel ada Andre, nomor dua amparaneng yan Andre. Napi matumita bembe, de pan Andre, kolesterol metoko ba de pa mo Andre na kolesterol meron no. Darengi matu gobi, darengi matu teng, gula, tambah sising silitere. Nasaba atoron Andre, kulu washrabu wala tusrifu, Andre ki inuki wala tusrifu. Neki aja mo taliwaliwa. Ito si di pa ya pa di pa jay ko si tedday potas di walin rota. Taliwaliwa matogi Andre. Napatatombongin ni magkaya pagayang. Oh, makani malay kay aming ala asaw letu mate. Nasaba magay di mo tumilawi. Makanya saya juga sering sampaikan itu teman-teman aku saudaraku, ini Timothy perlu dijaga itu. Nah sabade gaga baca ayat dia kurangi, terutama na kumpul ifong Allah taala di Quran surah Nisa, maka tohor rampen nabita, na surah Timothy apa puada jadi gaga. Coba tabuka ya Quran surah Nisa, lan tanalul birra kuro saya tanro. Maka ifong Allah taala qaulan karima, qaulan layyina, qaulan baliga, qaulan ma'rufa, qaulan sadida. Ana sa pangatala, apo ada malempu ki, apo ada malisa ki, apo ada malebbi ki, apo ada malomo na fahat tawe. Natombongin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na nigi matapari fong Allah taala, matapato dia sange asofa male, falyakul khair, ko mapuada ki, pau makasinge. Au, magani ro. Basti sana, ufala tu lo podi, dari fala tagatungi, ya seri tagatuto. Na nigi matapari fong Allah taala, matapato dia asofa male, falyakul khair, ya ko lo ki mapuada, pau makasinge. Au liasmut na rekode na gaga anu makasingod di mo pau, amma ko bawan no. Nabi taro makada. Ubaca kita makutana kari guru alhamdulillah runtuy. Ternyata di lalan na ilino engka metto na pancaji fong Allah taala natugaskan tentara langit da sangi malaika aga jama-jamanna de na cata aga jama-jamanna de na paresa jama-jamanna saya di bawang yu'minuna na amin kamanengi ada adanna rufatawe. Itu nangka istilah ucapan adalah betul itu. Itu nak kira guru-guru tak hati-hati kita timutta. Nasaba atu ngetta ari lino makkuto parwati ri akhira de nama bela poleri agi tulina lepak lilamu. Tapi hati kira tu ngetta makkokoy. Yang sering saya sampaikan salah saya dicontoh. Ina dendre pama gampang mo makawe Haji Padindang itu alhamdulillah masih kakekku di Patimpeng kampung nama Doto Batu Lapang Sagor dan sekitarnya. Yoro puana ingi Haji Padindang narenge anak na lokal galunge Haji Padindang direnge dia puana ingi aga tu na bau ye matu anakku pemerintah na pura mana pagalunge pada anakku so poe pemerintah apa yang terjadi anak nama ku ke pemerintah na mega to si to watu kalau muri tanah poma jae demo panana ye buntu panana ye higa we ana ye oh tak nangkep akhirnya makanya mereka amin anak tak letu mati madongo nah sama maga ini tuh makanya orang betul ibu ternyata ini pelakuna terabani betul tadi tiga re ini taugi ya kuma bosi-bosi anak tak gura mana gitu makanya na atama nama cinau masambek kona anak-anak ugi asal mak bosi-bosi mu masembeng maga na sabat saya diugi maka mana masembeng betul ibu? Iga ko na rekoneti kanton na niti dompena, capu si doiku. Na iti rekanina, Muhammad Rasulullah gaga kosong. Engkari malaikat diundi. Amin. Jadi dompeta tuli dina nagaga, tuli kosonna, itu capu na. Na sama maga timuta pa koi. Ibu. Upah guru ki mancito jaga baja. Mamula baja tapi jangan madeceng, tania jangan maja. Ya ko lisu kiri bolata. Natayiti dompeta namo de gadoina apalagi mata tebbe memen ni ya ko de galas ko bagada alhamdulillah tebbe padoiku buat ada wis bilang tebbe pa ya no taala pakai insyaallah engka matu sewa wetu na langsung mata bedoita mabuah-buah gitu ya tapi tolong tuh ya nalisu anata ya nalisu lakaita nalisu pota langsung makada aron kan itu sugi aron kan itu madecengi. Jadi kung ka nata pota agay lo na cita-cita mamula makokoy holi dina maga ilo ki pancay dotre aron kay dotre lagu do dotre eto macha pandita eto sugi eto magasing eto malabo lokon may maka di malaikai amin ternyata kamu tuh tugaskan pong Allah taala malaika untuk
amin kamana ngiro ada tai di rupa tawe. Makanya hati-hati nareko mapauki. Ya tuna kana bitta ya ko de naga ganu made cewe di mo pau. Tutui amma ko bawani na sama magai ya nasu mencaji lo doang. Ya tuna pa guru pertuhan ditata de nama aga to macai. Na sabang angka meto wetu na takkalupa di rupa tawe. De nama ati man noko neki aja na tungka meneki man noko magati gitu mate. Eda senge kadang-kadang ya seminggu ciceng. Engka meto wetu lepegi. Neki makere tuhan ditata ya ko masui ada mo man noko aja lalu na muli serigi se bawa ada maja. Namo orang macam ki pawi tapi pasui si bawa ada magasing. Ala contoh na dendre diampara anak ta. Nah, aja mabosi-bosi na. Ya ko mabosi-bosi ko melika tu baru. Nah, beda nih toh? Beda nih. Macam motoki tapi engkau dewana magasing. Nah, aja mabosi-bosi. Ya ko demo talo mancaji rita tu, mancaji ulama ko tu, mancaji kafala akurat ko tu, tanah mati. Makanya mereka amin. Man ko motoki, milo do motoki. Kong kade ceng wadin ritaneng, magi da tutat tulit tanah ja. Betul atau tidak? Betul. Dari makuan dan teman-teman lebih selesai lebih pada lawan imai rewo paimeng jagai ti mutta. Kemudian nasaba mata bamufawa wedding urang pengaki oleh wengkali ngadi panditata neki betu. Jadi melo nak tutui wilayah wetu mudah-mudahan 5 menit selesai penutupnya. Aga capana sempajangi. Ini juga banyak yang tidak tahu maka di panditata. Nasaba makutana. Ya kuhur tema sumpajang teman-teman lebih selesai aku. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya pada sengaja langsung petalan dari pudakar ya timpe kebetulan. Loke di bolae bilau ke papang aja sebelum beliau meninggal. Ia nafasu. Kadang buat tabe. Kayak biasanya pada turah kita fanda tata seisa. Ya kuhur tema sumpajang nasuruh ki istighfar. Beka telu, nasabi matrona zaman nabita. Neki makurang maku tanangi, magi na istighfar, magi na kata alhamdulillah, hai pura tiba sumpah aja. Nah dia ceng pura di jama, magi tani lo dampeng. Ternyata menurut guru ta, magi na istighfar beka telu. Nomor sedi, maka dai astagfirullah, lise na ero efuang, adam pelangi atiku, nasaba de nama kesinia aku riwatuku mas sempaja. De namanya apa pun diku riwat tuku mas sempajan iya di laudam pengang matebe tau makoko mi laudam perifong Allah Ta'ala ne kede na isengi makeda aga mi laudam pengang jadi nama mereka stres to astagfirullah makanya mereka aga we tuma dadam pengang we katelu mi laudam pengang dosa mu telu ratu tegala di ledah jadi isengi di Allah dosa mu na apa mi laudam perifong Allah Ta'ala. Ada istighfar kedua, astagfirullah, adam pengetimu kupuang, nasabangka dendek salah baca, adam pengetimu kupuang, nasabari wetuku dendek kupura mas sumpajang, pori unoko bineku, unoko anakku, unoko sitampe bolaku. Nomor telu, astagfirullah, adam pengangi fikiri kupuang, nasabayar fikiri kuko kaden di jalan Flores mas sumpajang, naik fikiri ku ungkiri fabalu duriange di jalan beseka juara. Jadi ada tanggung perlu di laut di fong Allah Ta'ala di laut dampengan nasabah tu di lesai dia tu termasuk masempah aja nerima kuan dan naro pada laut ni mai nasabah riseng ima jemeng agurui pas sesana aga pas sesana naseng guru tak itu tadi istighfar nek ya cara tak selesai perlu dia gurui ada kuncinya iseng ni diolok salana nena apa mau bisa si bawa istighfar. Jadi itu guru taya kumilo dampengin apa mula capa gemme nagang kana capa ajena. Dena kada bawang istighfar. Waktu ku pamulang nawerenge maka dia kata niki ulumuna. Kata niki ulumu. Nen apa di ulumu ro fikiri mero aga dosa. Tikkan ngiro dosa amu nen apa maka dia di Allah Taala adam pengang apuang. Astagfirullahalazim. Jadi contoh ya, astagfirullahaladzim, ada pengen pikiri ku puang, meliki otak tetangga ku puang, masa kira nak cicil puang, ternyata nak kes, tale puang, menang kau otak aku jah pikiri na. Astagfirullah, anu rena pale gandeng puang, masa selingkuhan na, menang kau ini fikri aku jah, dan tentu ada semua dosa-dosa fikiran tak. Ya, pasang ke mana ya? Biasa sih kamu tu yang mempogo yang anu aja. No sikit matata astagfirullah ada pengamat aku pang ya aku madomi ka pang mana sana bala eneng bala kosong bala 5 nasi seku di solongan aku rapuang tak langsung kau uta usaha apa kacamata aku pangkat aku domi mana sana kita aku kurang uta ya ada pengamat aku pang begitu ini tuh nak pikir jaga
No sigi pokoknya mana ingat hatimu tak ada culita. Terakhir sebagai penutup atita, ini yang paling banyak ini. Akan tenika tita teman-teman lebih saudaraku. Akan lagi astagfirullah. Adam penghatiku puang. Siri, pedih menengkati baik ko jaye. Tetangga aku matu puang magasinga tu ngapong iya tapos masesa ka puang. Menengkati ko ja. Iya rotilo dampeng ari Allah Ta'ala. Ya kumakur syarata milo dampeng na cilaleta ribolata ya rega di mihrab dimanapun itu pasti engkau sewaktu na itu matata sadari kira dosa-dosa ta tapi kau tuh lagi mau astagfirullah wadi jajing kamu rasana nasabang kamu tu barakana ni kia lebih marasa ma barakai dari kota fahan kita isengi aga dosa ta dan apa telo dampeng di Allah Subhanahu wa taala. Selesai malabiki jamaah Islam Miraj yang kaya masih di Allah Subhanahu wa taala saya gumiro ka apa ala ada asiparingerangeng rilalenna iya onronge dilana ye wetu mabarakai mamuare agero faletu kaki telo doang ka mamuare malomi ujama dan nyawi lo doang toki malumo te tola nasaba sitongan na tu pacara mae sitongan na tu guru-guru ta yamana pandritata de wetun nama palebang ibarat tanang nati wiramana ki bibi narennuangi pada di tanang barakom mengi baraka de cen naro tanenge engkai wedding riengala rilino weddi toy mati riengala hari akhirat mamuare mati matebe mana ringala insyaallah tani aki bawa ke seruntu ne kana seruntu toki pong Allah Subhanahu wa taala disore mundina matu di surga papenya menna pamasena amin ya rabbal alamin milo dampo kapon rekong kada adaku de nama kesing milo dampo tokan rekong ka gau-gau ku teng makesin datang apa kita mamuare de gaga di TV lisu sangadina deceng dan saya ingatkan jangan lupa pada cengi sempajatta aguri sempajatta jami sempajatta insyaallah al-falah akasingan lino akasinang akhirat kita runtuh amin ya rabbal alamin subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.